مربع که هبو هم ناوی در درش و هم خیر نگوتی بود. جل عسکری بود. ایز ناوی درکت خیر نگوتی هر ایک ایز دی. اول کی به هایی بود دیوانه زی هبو. بکرو بود چی گن. هر این مال همش زیارت کی پس با هم دیام زار کبی که بریکو سر چابا. خیر نگوتی هر چون مال آماج پس آماج کل ایز ناوی قدیا گیری هات. هات هر یک بکرو اچه چه پرسن. اگر خیر نگوتی اش بود در درش و در کیس که من اچه پرسن چه پرسن. حاصل جيب كي ما يقدر هذا بس يمكن بكره جيب كي ما يقدر صاف والبدري في المازن بو ولا جيب كي او جحمي كل شيء جحمي ويا وباي وامر بو وشو سر مرة حاصل جوش مر وهاشي خل كذا ما اسمه امر بو والله بم جابري مثلا رحمتي بابا ده فرقي انا قدر فرقي ده جوي بعدي بكره بابا زوان بري قلنا لا والله ناوي ناوي جا كذا تخمين انا 15 20 روز वो वाह 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 वो कुछ दरे बाबाई करते गोना वाला दरे वो आखिरी वो पेंची पहुंचे तब शुक्र रामती पहुंचे फरत ने उठा दरे बाबा दरे बाबा